Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ede. Hawu siyakhuleka nina bendlondle nophapha ekhanda ngamenzi. Siyakhuleka singabafana bomhlathuze ingwa amakhosi sithi enhla nasezantsi lapha enimuka khona udlunga nombele sithi sanibonani. Siyakhuleka engonyameni yakithi ebusa isizwe esikhulu lapha eSakwaZulu abanguni ezulu eliphezulu siyakhuleka emakhosini ethu esiwakhele lapha phela ngoba mina ngiphuma lapha kwabayela ubwa olumehlo mancane olwabuka inhlangu yafa awulapha baba awukhuleke ubingelela isizwe Donda nase sishebile iyakhuleka esizweni senkosi sikaNodumehlezi siyakhuleka sesibuyile singabafana bomhlathuze ingoma khosi kanjalo sithi ke siyanimema ke indlebe yenu namehlweni nizobuka uhlelo lwenu enilithandayo awungabe shawa ngemfiphindiweni mabebeka imbiba nebuza kuba baduza oswini lenyathi mayina nenkoya nethe ecaba komkhulu na kanjani kuyomela lihlaluke iqhina embuzini awuzulu eliphezulu udaba lusemqeda nkomo wawuhlaba inhlali ubuka izinyane limbube lapha lemuka namazi bayothini uyihlo omkhulu bevuka emalibeni bemandanyoni kayiphumula ihlele enzima kazini iphunga imkhonto bethole imkhono khanda kuhlewa amanina ekhuzumuka kufiwe hawu balibala ukudla inyama bangamyala hawu namhlanje nabezulu eliphezulu sifuna ukubuka lapha ugcaya lapha kanina wentombi esibiza kuthiwa umakoti lapha iyochanguza phela iyogida iyosina lapha ukuthi ukugcaya lokho kuqala nini yini umsebenzi wakho kusekhona yini ukhona yini ukuhlonipha zonke lezi zinto lezi ezenziwa lapha uma ngabe ugana intombi phela njengoba kuphambene oncede ngeyisila nani niyabona inkolo imi ngenhla lapha into zenu zonke lapha segxotshwe ngenyawo ngithi ke kini nina phela ngoba nina amakhosi nengonyama hambani phela niyokhuleka phela ngoba seniyabona phela ukuthi nawo amakhosi ngempela asekhulekelwa kancane awusazi ukuthi kahle hle ngoba abantu abakhulekwa nje ngobani abafundisi angilike nani bafundisi nani yibani sezingeni lenu nazi ukuthi niyalawula ngoba abantu abangalawulwa nobhuqabhuqwa izifo njengoba nibona nje izifo niyakhwehlela ayikho nivuvukele inyawo umngenu lapha basakwazi nokuthola izingane bayajovwa ngapha nithi nina bengawusebenzisi umuthi ngoba nesaba ukuthi phela bazonibamba kule mgilwane negilayo kanye nakho ukuza ngomanyana lokhu ukuzwa khayisa hey lapha uqamba amanga akho nje isonde sangoma esike sikhulume nje iqiniso cha lento ekuphethe kangiyazi bonke abantu bayazi baba Donda sifuna ukubuka ukucaya phela lapho uthi yini umcayo ake ngiqale ngisho nje ukucaya mama ngizohlehla ngiyela umakoti mayekhulelwe yebo ufaka isikhumba senyamazane la yebo sihlotshiswe ngamagenqe la yebo yamake ikhanda lawo libheke phansi usuke egcayile yebo umakoti lo usuke egcayile yena ke umakoti manje ukugcaya lokho esikhuluma ngakho lapha manje ukuthi uma unina wentombazana lezo ufike be umakoti lapha iphuma la ekhaya sekufundelwa udwendwe sekugawa otshwala uqala yena unina yebo agcaye lokho kugcaya lokhu ukhuluma izinto eziningi eziyaphambili zokugana kwengane ugcaye yena eyihloniphela ngisho ukudla azokuphatha nje bese seyogaya kokugaba sikufudunyezelwa nje uqala unina agcaye ukhuluma izinto eziningi eziyumkhuleko eziyinkolo yethu yobethinta nje ukuthi phela sebekhulekela kancane abantu inkolo esifikile eqhamuka nalabo abanenwele ezinde yafika yayikhahlele yakithi inkolo kwatshena thina esingamakholwa ukuthi le hantu sibuyisele eceleni kwabekwa onesi la ukuthi bayibona abasifundisayo ukuthi sokwenza kanje konke lokho kwakwenziwa ngogogo nokhulukhulwana kanjalo kuyele phambili kwabuyiselwe eceleni uzwa kahle Donda lapha impela utshakatula kahle impela Donda hamba lapha ke ubeke iwumeza ukuthi unina mangabe nje eqala nje ephisa utshwala ugcaya ngani ngoba lokhana uzosodukisizwe Donda kanti umnandi
lapha ukuthi njoba lapha kusuke kuzungelwa impunzi ukuthi usemumetheke sokufuneka into eyenzela ukuthi agcaye ngesikhumba senyama yingoba impunzi noma ihutshwa izinja akwenzeki ukuthi iphunze ngoba inyamazane enkomo umuntu wesuke kwenza ukuthi engachithekelwa yini isisu ngilesa sigaba kodwa sengisikuphi isigaba ukuthi ugcaya ngani lapha mangabe egcayela umntana ukuthi lapha nje esemgcayela nje lapha wenzela ini awuhlala eThebeni baba kunye ngayiphumula enzima kazini ugcaya ngempahla zayo ingane le eyogana yebo wezona ayibophela la isifuba kuboshwe ngapha ngopha amabele amabele wagadila amabele abophe ngenhla kwawo kodwa yebo bese lengubo lempahla lengane ilenga ngapha kodwa iboshelwe ngapha emhlane wakhe noma ngabe ugawu utshwala noma wenzani ukuthi imisebenzi eqondene nalengane nje izophuma nje la ekhaya ukwenza ebophile yebo uhloniphela ikusasa nephambili ukuthi kungabi nothuthuva emsebenzini walengane ukhona okunye ukuqhubekela lapho ke kodwa kungabi nothuthuva nje oluwuchuku olubanga abantu abaxabana benothuthuva lokulwa unina uzilile nje obenze njena nje ubophi cha akazili uhloniphile uhloniphisile ngoba amabele awaziliswa ayenza njani ayahlonishiswa ukuzila donda kungokunye uhloniphisa amabele ukuthi lapha yana ngoba ebophe ngempahla yomntana wakhe wenzela ini ukuthi lapha yana kunganezulu kungabi nomoya kungaxabani abantu ngesikhathi isisina isicawini donda uveza kuningi okufuneka ukuveze donda kulolu khona lapha okunye uyikuthi konke nje donda oza nakho nje umama esenzeka kanje nje okuhloniphela lelo suku lolo olubelubuthena abantu abaqhamuka imimoya yonke belapha esigcawini okumi khona ingane yakhe eksempel kuze ukuthi amakhosikazi amanye ahamba nawo amakhosikazi angapha ngasemtibeni nangale angene phakathi esigcawini baphathe lokhu igubhu zoswela ezingabhotshosiwe nenhlamvu phakathi baphoselane zona imkhuleko lo inkolo leyo yethu baphoselana anqaka omunye aphosela omunye kube khona abaphethe imshanelo lokushanelwa ngayo ezindlini behambe beyitshikizisa bethi kuyabongelwa lapha esigcaweni khona abahambe betshikizisa imshanelo bethi yena umntwana lo ubophela intuma la mhlambe ihlatshwe yabambili yaboshwa ngentambo bese ibophela lapha entanyeni konke lokho imkhuleko inkolo yethu ukuthi uthuthuva umntwana ufuna ukubacacisele kahle uma ukhuluma ngomntwana baba ukhuluma ngomakoti umnikazi wesigcawu benomyeni wakhe umkhwenyana ukuthi uhlaba intombi bembili bese iboshwa ngentambo ibesiba uthe sina nje esigcawini la ilapha intuma kuyena iboshwe ngentambo ngapha ithi ayilenge kancane bisiyidinga nje lapha kanje intuma asibuke intuma baba intuma iqhamuka ngoba kunjani kusehlobo shuthi henye into futhi leyo nto leyo akangiyazi ngeke ngisengemithi ngezathi ngiyazi lapha nje ubuveza shuthi mase ngicwaninga ke nami ukuthi shuthi ingoba iqhamuka nini ehlobo lapha yingakho bethi akube yiyona futhi ezovimba ini imvula shuthi yabona baba ngisikazathi singaphandle ngayiveze ukuthi asiqapheni manje isikhathi vele singabe ukugcina thina sobe sikhuluma ngomlando nangolimi lwesizwe namasiko uyabona lento oyivezayo intuma kangiyazi kodwa iyangitshela engqondweni yami ngoba ingqondo yami ingcolile ifana neyalo loluhlanya lolu ukuthi lapha shuthi ngoba intuma iqhamama ngabe kunizulu iqhama kanye konke lokhu kuzindwane konke lokhu nentuma lapho nje ukuthi bayihlaba imika umsebenzi wayo na yini ukuvimba nawo futhi imvula ukuthi lingani izulu njengoba nje ufakaza lokho ngoba bekuthi intombazana mayisicimele liyacimela ingamsayiwela imfula icimela eduze kwemisi iyela usekude ndiyocimela nasemakhaya kona nakuphi mase sekusondela izinsuku sekuzophuma udweni isihlezi endlini kwabo ayisahamba indawo ezikude ukuthi ngoba wonke into isibheke yena lapho lo mntwana lo ozoba umakoti kusasa baba angibambe ngenjoba ugiya ngisaye emarket ihawuni labentonga yethu sisahamba sayitolo hlalane njalo nje ningayi kopopayi
hawunina bothe phezulu kwedlulu izulu ukuthi mahadume ekala kuthaba liyamjabhisa usebuship lwezala kwachonco nganansi ihansi elikhulela ukuthi emfanga ibhelihlezi indaba liyaxabanisa iyekele sije imthethwa isikhulile kabusho ubukhali sisambe sakwela lapha sizinsizwa maluda lapha sudlunga nombelebele nguthi zinginitshela njalo phela ngoba kukhona udlunga uhlale njalo nje unabantu abasho ukuthi abantu abangazitholi izingane udlunga nombelebele luyavela ucingo lami lapha naphansi luyavela lwadonda lapha naphansi lapha usishayele phela nizokwazi ukuba nengane ngoba abalokwazana nje laba abagana njengamanje uyazala la lapha nentombi uma esechanguzile dololo baba sihambe lapha yana siya lapha uveza indaba yomfula lapha yana yini inkinga ngamakoti ngoba ngeke ngizokuthiwa ngeke ngibuze uchaze wena umakoti uyawela umfula kawela umfula njengadula baba akawela umfula umakoti ngoba uza agadwe azanganane abelethwe uma ngabe kuphula ukuthi uyogana ngaphesheya mayogana ngaphesheya abelethwe ngoba izitha eziningi ezingabonwa yebo eziyimimoya emibi yebo ezilwa naye njengoba esephumelele waze wakwakha umusi namhlanje zikhona wonke indawo mazibuko wonke lapho koniwe lento lenenhle kangaka bizokwenziwa ibhidlizwe baba uqaqise nje kahle ukuthi kahle hle ngoba ngifuna ukuthi ugqugquzela ke ulimi lezulu ugqugquzela ukuthi kahle hle intombi mangabe iyogana isiphumelele ngoba iyoba nechiba izali izinsizwa insika yezwe ezovikela izwe lokhu achaze wena baba ukuthi ukuze labantu abasebamagana nabo bazi ukuthi mangabe engaganile njengoba befundile nje bengafuna egana ukuthi ngabalutho mabe bekhahlele umendo ngonya ochaze nje donda lapho inkolo yethu ke ungawuwela kwakho umfula makoti inkolo nabo abayithatha kwabadala okhulukhulu ukuthi ugade ukuthi angabe sawuwela umfula lo ngoba lezi zitha lezi engabonwa ke ezimsungezile sezibona ukuthi useyokwakha lento bona abayibhidlizayo manje yena uyoyakha mosephumele nje useyosina useyothola izinsizwa ezoba zisekelo zeswe sekela amakhosi athola intombi eziyogana nazo kusasa zakhi izwe ebenechiba abaningi bengasawanakela amachiba sigqugquzela umoya waleyo nkolo yakithi ukuthi namanje akakwenzeke kanjalo ngisho inkomo zihlatshwe ngendlela ezayihlatshwa ngayo eziqholisa lo makoti abe athelwe ngenyongo kwasiwa ukuthi uthelwe ngenyongo nje yakobani lapha na kusuvezele kadona ukuthi umlotsholokazi lona oyintombi umntwana ngoba kuthiwa umntwana mangabe lapha uyasibekelwa lapha sisikhuluma kakhulu indaba yento kodwa lento izishona ukuthi kasambe sikhulume futhi umchanguzo wakhe isizwe abantu abazala izingane bengagane ndawo lezo ngane zimiduma khanda siyayibona Nkosi yami nazi izwe lifile libulewe yizwe donda hlaba lapha hlabela ukuya phambili laba hlebula uhlabele ukuya phambili washilembe ukuthi hlabela ukuya phambili uma ugwazela ukuthi uyabhawu ugwaze ukuthi ufuna ukubaleka uhlabele ukuya phambili baba uma bengakuthola unenxeba lengemva usho ukuthi ubaleka nami futhi ngofike ngithathise la inkolo yakithi ubuhle bayo iyahlakula yonke into ihamba obala la ukuthi makoti egandela phana uba kuze ukuthi akufuneki ukuthi ma ingane zihlala bese sithi umdala ukuthi wahle umqhoyiso kanina yini awuthintwa inyama ehlatshelwa ulokhuza nje sekunjalo mase kusala abantu ngaphambi ukuthi beyosina lapha usenezingane lezo ngane ziyasuswa lapha ekhaya zingatholi iqatha la leyo nyama leyo okunqanyiswa ngayo unina la ekhaya hayi ukunqanyiswa ngayo ukuqholiswa bese kuthi lapho eziqholiswa zingayithinti naleya nyama eqholisa unina asicacise kahle donda lapha uma ngabe unina lapha enqanyiswa ziyayidla noma azidla ziyayidla nto ngoba yona ayinazi indaba yona phela yona umthethwayo liyankomo lana yomncamo lana
usuke wena ukuncamisa yini ukuqabula lolu limi lwasala nani namaXhosa uyabona ukuncamisa ukuthi uthatha ingane uyiqabule ukuthi izapha ngincamisa nawe ngoba isuke isindala wena uyincamisa ngani usuyiqabula ngenkomo sho liyanyama ayinayo inkinga liyanyama leya inyama ezifike izibe nenkilikiki ile ngisuka ubambe sibene kubaluba sethu nozankomo yilena gilingwane iyakhona elapha ngoba ngeviza sizongela kule nkomo siqonde ngqo lapha ukuthi lezi ingane ke uma ngabe kwenzele zikho ngoba sezindala uthuthi eminye imizi ngempela izona ingane esezibe namandla ukuthi zilekelele uyise nonini ukuthi beqholisana ngoba nazo ifuna ukuthi ziqholise kuye kusuke inyama ibengwe yose bese uyise useyishanga lombenge emakhanda lapha wenzela ukuthi zingabi namakhanda amabi ubula ngoba isula kaZulu isula kaZulu sasingathandeki khona isula sendalo khona isula sokuzenza sokwenzeka manje isula nje kwaZulu sasingadingeki ngoba uma ubekubona ukuthi unomqondo wobula ziningi inyamazana abakushisela zona ubhenyiswe baba awusuke lapho ke lapha nje ubusuku leya nkomo lenguvibeki kuyona lapha ngifuna ukubuka engena lapha ngoba seqile ukubuka umakoti engena ngoba isikhathi esiningi abalotsholokazi laba sebengena nini sekuvele nje beqhamuke emini laba abantu nibebavu lapha ngifuna uveze ukuthi kahle hle uma kodwa ungena nini emzini makoti mayengena la ungena kusemnyamanyana ungasemnyama yafu ucela ungena komnyama yebo bephethe ibhokisi ngeke bephathe ibhokisi lo Paul webhokisi bengena behuba ihubo labo la kubo lapha ezalwa khona bengene enhla negceke bamngungile lapha akufuneka abone abantu balekha beboshika enhla negceke bengasisungeze sibaya ibaza kithi isegcekeni baphuma ngapha baphuma ngehle kwesibaya ngithi bephinde bese beyoki iphinda yoki iphinda bese belishiya ke ihubo bese bekhuza isaga lapho bashiya egcekeni ihubo inkinga ke leyo baba usufike kuyona bengiyazi uyiyele wena abantu abaningi bathi abashiya ihubo egcekeni bona ngoba basafune bengelana babeqhamuka lapha ezibuleni okade khona kuhleli khona bani intombi yabo abazokhonza ngawo la kulungile mawucacisa baba ngicela ukuphinde lokho bathi mase bengenile ngehubo bese la ngathi baya emsamo ezindlini ezisemsamo kungenhla kwesibaya lapho bese bejika ngathi basibuka lapha isibaya bese beshiya bebuya bese bezoguhla bese belisha kulungile uzogedela amasibuye etolo ihawulela bengangazani yani wena amabhunu encome sisahamba sisaya etolo ihawula bentonga yethu sikajama yabetha phansi bavela ukuthi sisiphinde sabuya futhi sizinsizwa elapha sudlwa nombelebele sihambe lapha la udonda ngimbamba ngenjobo egiya lapha kade esechaza inyongo iphinda sibezoshiya lapha la baba ini ihubo nazo uwethu ngenkathi sebekhuze saga ke kade bengene ngehubo bengakaphumi kushiba balishiya manje lapha bebengenisa umntwana wabo ngalo lapho bese bekhuze sakhe bese beyophuma ngesango sebehlabelela amanye amagama ke mabethanda ukuhlabelela efike bebuyele esihlahleni lapha umakoti ezolindela khona umcaco bese ibuya ke insizwa nentombi zizoma la esangweni zizoqhumushela nabala ekhaya bephuma endlini lapha kade befundela khona bephume uklelelwane ubhekwane ugunyishela uhayiwana amagama amabili amathathu bese beyahamba baba ushiyile baba lapha lapha mangabe uphuma omama bekhethwa beshawa zinsizwa ngeyimbobo siphendulelini yini yanhloso yalapha mabethi makoti ivulisa ngosibashanga lokuzana lapha yini inhloso yalapha ngoba kangiyazi
nawe mangabe ungazange usucwaninge lokho kufanele ukuthi ucwaninge ake sikubeke sikubeke nje bese ucwaninga ngoba kahle akaze sicwaninge lento ukuthi ngempela ngoba besingazi kufa ngoba bebebhula izindlu laba begijima laba bakuboka amakoti abazokuthi bephuma ngapha izindlu beshaya nezindlu bakhuza umntwana abalayikha bephethe amagesha bethi siyalima la ekhaya bathi makoti vulisa lapha ngesikhathi ungena nje umthimba lapha ngomnyama laba baphuma laba bathi makoti vulisa bese sibashaya isonke lokhuzana ngeyimbo siphendulele imboko lapha kulungile ke dona asime la ngoba angifuni kusasa siphenduke abantu abanamaham amanga asho umfukamshemi lapha ngifuna ke mabake manje ke siye lapha la ukuthi ke umthimba lapha uyakhuphuka ngifuna ukuthi ngempela ucwaninge kabanzi lapha ukuthi leli hubo eselishela egcekeni lilandwa nini ngoba lapha siphinde ufuna masuka lapha ehlahleni lapha eshiye khona udade wethu siphinde futhi sisuke ngalo leli hubo ngoba into engiyaziyo ngesikhathi noma lilandwa lezi insizwa esithiwa sizohoyiza lapha esithiwa sizobika umntwana sizinzwa sifike singene ngomvumo bese yaphuma ngoba asihubi lapha siphuma futhi ngomvumo sesiyakubani siyakudade wethu lapha ehlahleni lilandwa nini leli hubo eselishela egcekeni ungibekela nje ujule kabanzi ukuthi kahle umthetho lo lisho uthini lona ngoba nami kangiqondi kahle lapho hayi woza kimi ngisho impela ukuthi nalapho futhi angakucwaningi ukuthi lilandwa nini ngoba mase begqumshela bebuyela lapho lona bese lilandwa nini ke ngoba abala ekhaya asebeyophuma ngehubo sebeyokhetha lapha angazi laba basemzini ukuthi balanda nini ihubo lapha ngoba mana ke angithi yazi ukuthi nje ade siqhumshela la bekade sibuye sizo ade sifika nodade wethu la sashiya ihubo sahamba salapha lehlahleni safike samshiya yena sabuya thina baphuma laba sayenza kwesiba kwamelwana kanje obadu usho nje lapha kuqhunshelwa lapha soba lamanje kwasha kwacina yabona manje esengisho ukuthi lapho njalo lehubo asayisikhuluma njalo indaba yalo ifanele sijule baba lapha kuphinde futhi uma ngabe lapha sekuzokhuphuka umthimba ezibulweni hayi ezibukweni ezibulweni lazo esishiye khona udade wethu siphinda futhi nasizinsizwa sikhusaka sishaye amakhanda phobo singena lapha siphinde sijike lapha kathi sijike khona sishiye khona ihubo sesona dadoli sesosuka ngehubo lapha mas futhi singakangeni esigcaweni sifike sime futhi lapho bezingena egcawini sisihlabelela nje lokwana bizifike lapho sengizoma ke lapho ke ngifuna uthathe wena lapha okunye futhi esikushiyile lapha yana yilo futhi ikhetho lapha na uma ngabe liphuma ikhetho emiyimizi ngeke ngibonishisa impepho emiyimizi ayifu lesibayeni uma ngabe iphuma ikhetho emiyimizi iyaya esibayeni mayisibuya futhi ibuye lapha lesibayeni kodwa angabe ngisayizwa impepho futhi beyishisa baba ngifuna unqo walento ukuthi ikhetho yayishisa impepho maliphuma liyaqala esibayeni liphuma esibayeni ithini into yalapho ngoba mase bebuya kanjani baye esibayeni ithini into yalapho ngifuna ukukhuluma unqo wayo angaze ngibe khona eduzane abadala bewushisa impepho kodwa ngembone nje kunoma mhlawumbe sesifika mva kuyophunywa endlini abantu abadala eqhakele lo mdala ohlezi ke siyongena endlini thina esingabanikazi bekhetho ukusina omunye intanga yethu siyongena lapha endlini singabomndeni singena lapha endlini bese sekuqanjwe ihubo endlini lakithi ke sokuphunywa ke niphuma lapha esibayeni noma nesigcaweni kuyiwe esibayeni ya kuyiwe esibayeni bese kuyiwe esigcaweni ke ngoba laba abakwazi ukuyikhombela bona isigcawo cha phela nisweseni bashiye egcaweni nina lapha phela ikhetho lihamba lingavunule uma ngabe lisuka lapha liphuma ekhaya lisaya lapha nesigcaweni yathi libuya selinjani ngesikhathi nje lapha eka leqeda ubuza umthetho
lapha liyasuma ikhetho liyahamba iyayithatha induna yensizwa yesigodi ithatha iyahamba nabo bayekhaya manje sibe yokuvunula ilapha engufuna khona ukuthi ke lapha abanye bashisa impepho abanye abayishisi ukuthi cha nina basekuthini siyaphuma ke manje ina ke siyolanda umngenu nangu lapha ngaphandle baba ngifuna baba uhlaba uTyakadulo ngoba kukhona into engifuna ukuphenya ngayo futhi lapha yana ngibona ukuthi lapho kuswe noma bengayishisa impepho kuyinto eyodwa kuye uphumelele kuye sibayeni noma ngabe baxoxe ngomlomo la endlini bangashisa impepho kusho mase besibayeni bekuphuma bendlini mhlawumbe soyishisila ngase ukuthi uyikhona okuyikona ikuphi ukushisa kwabo impepho nokongena esibayeni sebeyolanda umakoti ke manje bezomfaka la ekhaya kulungile baba ngezwe okunye lapha yana ina kwahamba baba lapha kwahamba lapha esegcawini lapha nje bakukhuleka intombi ikhuleka lapha nginazo futhi baba ekhalo njengoba lapha kusuke kubizwa labantu nje lapha ngempela kufanele engabe kushiswa impepho phakathi nani nesigcawu lapha kodwa akwenzeki lokho kodwa ngoba nithi nina mangabe nimemeza nisuke bayezwa labasuke ukuthiwa sebelele cha nami ngingena kulo lo viyo lelo lenu engihlekaniphe lenziwe kodwa mina ngeke ngibuka ukuthi noma kuyasala kodwa ke kulungile kodwa lokhu baba kwalaphana endlini ayibaba kunekhalo kufanele baba kushisa impepho nansi into ebalekile lapha umakoti lapha namla ngihlakaniphe lapha esina bemthatha ezosina nekhetho kulungile lokho sizoqhubana nako ngeviki elizayo lapha ihawula bendlu lami into yamakhosi iyayikhiphe shobani bongu madoda alike isona ngenasi lisazozala ngeke ulibone ibhox alendiya baba valisa sambeni siyavalelisa nina bakambombo shomnyama isilo sasemgungundlovu leso sebehlala ndawonye nelembe ngalelo nabambumbo shomnyama uvesi nonyanda umgabadelo wagabadela inkundla kwabulawa lungile angaqhubeki nalokho kwakwenzeka kabi lapha Tony Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela okuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi